سالا چاندنیه نو دست بکریه. جودکاران توی خواه گنم جره بریا خو سرورگرتنه و چاندنیا خو دیکن. ای سال جی جبر کم بونا بارانه فکرین جودکاران زیده بونه. هیوین جودکارن قامشلوین ای سال جی هنه لیلکه لکاوی گازنین وان جره بریه هنه. ریو بریا خو سر هر تونکه توو به $305 امریکی فروتیا جودکاران. جودکار جوره توی گنم گلکی رازینه و دبیجن کالیتایاوی پر باشه. لیلکه لکاوی دبیجن بهای توی گنم زیده وان تخمین دکرن گو ارزان تربه. چاندنی بزری حوالا گلکی باش بو. بزری وام ممتاز بو بس والله بتشكي سعرها بها بو سعرها قنم والله قال لك يعني ما نتوقع عنده لما تقول بلكي يعني ما توقع ما تقول دسدو بيستو بين دسد باش بو سيسدو بينجي قال لك قرانه يعني سيسدو حفتو بين استمروا تكلف حياتي مالي جبو جودکاران مازوت تشتکی سرکه جلورا گوتن ریوبریه مازوت تیراوان ناده او به بهایی تکرین اصلی مازوت جیم بهاد کرن يعني مازوت حرم دكرن في سال 3 سال دعم تني يعني تمازوت نادم يعني دعم مازوتي هبا قنجبو باشبو يعني انا تكلفه مكلفه سر مزارع لآلیه دن شورمند سازیا توویا باکورو جلات سوریه دیار کرگوان گنم سالا 2025 جودکاران بوها کری. دبیجه حتا گوهات پاقش کرن، درمان کرن و دبو کرن جبو هر تونکی لسروان گهاشت $600. بالنسبة للسعرين سعر جي الجور بار سعر بلندي الجور سعرها بار لأنه جودكاري أبصالة شو كل كي موسم تعبان بو تعدل جودكاري هاد بيجم آلي كارية بير بكر قدر بكار لكن سر مجي تكلك لي في ما مكري إيسال بتشاسدو $20 وناوي $8 شي مكافأة من دون جودكاري تكاليف ديجي در غربلة وتعقيم ومواد تعقيم وكيسينال وخياطة وحمالي أمانة قشتك مصاريف در الدقيقة $600 سر ما تكلف الطوناوي حياة من تاج دكن المستودعات ما بسيسدو بينجي داي يعني تقريبا نبي قيمته امكانيات جبو بلاف کرنا مازوت لسر جودکاران و با آوای کی زو بکه جوان کمیته سوتمنی هات آوا کرن. هفسروک کمیته مهران پیره دازاین گو بریارا مقدار مازوته یا گو هات دیار کرن بشتیل کولینان هات گرتن. افكم يا محدد عندي ما قالك ليكولين سر شي كرنا مثلا جريداي نوع محركي و جريداي كويربونا بيري جريداي قطر دفعي وافن نتيجه قش كم معادلات كده وضربي مساحتها مزارع دبه وتيبلا كرن حتى في دقيقه ما دورا 1 مليون لتر مازوت ما بلا كريل الجودكاره دورا 4 مليون لتر ماي ام بير ام بلادكن هجای به بیرخستنه کو سال 2025 ریو بریا خو سر هر تونه که گنم به $420 جودکاران کری.